Asihlabelele phambili bobaba nokho. Uyalochisa kodwa umlaleli wethu lotshani bobaba. Uthi bobaba bengisaba ukubuza bonyana usongwana nakangakathathi ibe ukuthi umna kwethu uthethe. Kanti ukuthi ke nasele silapha emgcwabeni bafuna wekhabo namkha wekhabo omkhulu ngenhloko. Uthi ke kwenzekani ngakulelo hlangothi lelo uyakhonakala na ukuthi umna kwethu lo atshele usongwana ukuthi no wena ngena alisokana njengakathathi na kodwa uthi ke usongwana lo yena ke mdala kudanyana hlena ngenanga umntu omkhulu akhe nihlathulule bobaba ukuthi into ezinje zikhanjiswa njani ngenzeka ukuthi isokana leketho lihlolileko la akhe belitsheje ukuthi into elithonywa kuphi ngaphambi kokuthi yokufika lapha eselayisho lapha baba Sikhosana kuhle into ezina uziqalileko zokungena nokujamela kwekhaba omkhulu kwathi nivane kwesikhethu kufuna amadoda athetheko ngemvelo isikhethu songwana lona ngisonoro nje bese akhona ngathana bayikhulume ebusuku ayikhulunyela nje mathuneni ngokwayo sikhathi kukundramba manje njengisethana miki uzoya lenduli ya ubaba unolenga ujamala naye ngoba lo mntaka msekwabo ngoba thina singuyise yena kuzakhuluma thina kukhuluma abantu ebathethe kungene wena othethe kwendweni zezifizi zokujamela amabandla zokwenzela isikhethu manje nakunjalo akungeni isokana elithetheko wena songwana kuthi ujamajamela unyazwani kusungathi usecajana ujamiyani kungeni indoda le mara ke kube nikhuluma izolwa akukhulunywa ngemathuneni bathi othokoza abantu bathi ngena nolengo thokoza abantu hawu ngifike ngithini khona ningitshela nje bathi ngoba nikhuluma ntambama nosongwana akhe ungisonoro lo nimtshela ntambama bona songwana cala kungathathi kwakho kusewusibambise ngefene la sewubanjwe into esolo ntatazela nisela amatshwala ekhuwa lapha nenyama ekhanzwe konjame engikhifini bathi utshwala obunje ekhaya uzubusela uzobula indlela utshwala obusela ngobusela emakhwini lo baba ukho ekhaya namhlanje akukathathi ke ni sikhuluma ntambama ke